Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mga menguakan anaknya penginak ngada kemasukan sakya sebagai lantakan bos tadi orang naib nih namanya nggak ayah kabayakan nama ki penalak pakaku nak ya kasih bulan 20 saat na terima upama magayanak. Alhamdulillah. Pencap ya kamu sah. Ukap kilayak. Sagian kaya pimberang adarpa. Lanau dilsur, lanau dilnuti. Nah ayah dia kendi matero. Ubabu. Mikelilin ajian kaya dato tanu sama labang. Ayat yang dirwakun dapat mamayur sama labang. Napkaimbay takun yan din sapi ko. Misampan si umasa. Akyang bukwit ukirinasa amarawi. Nadanian din kalpasi akap pagimbay tanian rakitan imbang tugak nunaya na ipamangniakan sa pakapiya-piyaan wallah na pahumanumanan wallah suka pipiya ginawa niyan na gusto kalato yan na ayaw mala na suka surga niyan sa ano anak mawin. Amin ako niyo. Amin. Imanto aman ka lagi ang mutua pagariakan ariak na di manutulan apantak sa kapong pagariak nada ay senakya pakapya hinawa ko ayat sa babiyan nagyang kutuakyan ka po sa kapya ikipantak o kapong pagariak. Ayaw mi na adna lang nung kaswatan ate apa kanan. Bakit ka lagi ari mulai? Ayaw lang nung kaswatan na biasa mo ba yan nakatiruyan kakagiyasige na magari kami. Hoy, na islakan sa iyang kaya pagariakan so sabutay po rasakan na ayaw magtiro akan rekan na dia kan katawan katubay ako niyo. Aja po ginatap na sige ang tuwa pagiri ko alima aya kapag kapasad ka na ano nga na kami at siya ka natin pito gawin lang saya okay nagnar duda na kan ang kaya mababa apiri para muna kan ini paliugan terakan lagi ang puto ariakan aseh Asi Aliuddin pangindak Allah badan mapipia inonya nilaya po niyo ubaan na di mapia akagan ganyo ututulakan rekan paganayon na Yesus tigo kibasaw na ubir pati Bisura sugar pang adisu oras kagi puguluin na aya din at kiniraw sa misawanay na alaw na sa kaguluin likaan i-ator ni Mahul so programa niyan mambu sa City Marawi na ayad na liyaitan na diagraw siru na miyosar sa firework
apiakan betulnya sa ground zero na dagman ma-20 ka minutos anya di kampung. Na sekatanoy paganay apiakan kaian sang kanang programa niya iya kay ilayan yung rakyat. Why? Malulubat so berdiri sang kaya masa ya paka bubarat mata. Nah, gelap sa 3 ka minutos ang kaya tirunakan rekano na tim benakan sa 3 ka minutos anak umakan ke ang kano makabalik. Aya ini kaya natin na okit akasul pusog mga pagari ko ang mga alin okit akasul pusog na alin ang mga pakaisi saya na aloy na kan na maaloy kan na aloy na kan tutay na kan na miyang timorta tumatay po ito. Pada na isang kaya question na o kabaya ka kababayaan ka wala na sumbagang ka o kabaya ka kababayaan ka wala na saudang ka nagunggulalan ka ang kain atay talaga ay atay talaga nakatuban o kabaya ka kababayaan ka wala na kaya sumbagyan na tubat ka namiyak ka mo panginta ko wala pakatubat ko wala sakman sa dada mo nyati mo isaw na napakaisip baat na nila ng uwami madakla ng sa Quran na madakla akiyalo yun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin yinanjin idalil sa kabayaan ka wallah na tubat ka kaskanyan kimiteron amatan aswallah na pagkawayanin sa mga tao abarataw nyati mo ka kabaya ka na kurang itakawala na di ka tubat ay importante na niya tiruwa ka di ako nimidawa ano mo mata na aswallah na pagkawayanin sa mga tao adi tubat wa yuhibbul mutatahhirin nagpagkawayan yan sa mga tao aplumpyo niyan sa ginawa niyan na ay po ka nakatiro yakal kami magil ako pa ay makampusa isaw na ng kustyon na ikadua kustyon ito kabayaka amaton ka sulalan akisun kusuga ay sembagin kadubat ka an kamatuon sulalan kasuka dubat na lalalanan akisun kusuga mahorip no Allah apiyagiyam imiyatiru akan karon nakyasanan na na ba't na dalit Wallah mitro illa man taba wa amila salihah faulaika yadkhulul jannah. Allahu Akbar. Dari mga pagalipo diniulan pag isang madaglaw na markat amin ko lang yaribat ako na hindi pustiyo na nakumilo ako to siya 5,000 derima ako sa karibatan dia pun makipagpawala baniu banyak kelibatan rakan na angkau kristini yang mga ariak na ya mga pagalipo ang mga ulama dari mana nah ikatlo kabayaka asampian rakawallah ubanin ang yang ganapag kamarata
nasambian Allah sama pihak na aya sembeganan nakatuban. Mga bubay ko, mga pagalya, ino mga dahil siguradong kano, sampalayan na ayan yan dalabag iyo na mapya, sa dandabol minisangi sa marata, aya sembag naska. Ubadin, tawad ka, kaan mapakadawal na sugalbag amarata sa aya bisang diyon na galbag amapya. Dito, ba nadalin, datar lagi ang kuto ayat inaluy wallah illa man taba wa amila salihah faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Sembian wallah sumyan galbag ka amarata sa aya isembiun wallah na galbag amatya. Ukurai ang kakiyakya pakampabarat watan sang kaya mabubah oras. Kapan? O kabayakan apa kaliwanagan merekaw Allah so pusok ka kuang kanyan sa awidakan, kuang kanyan sa problema na aya sembeganan na tubat ka kakag Yesukan tubat na ipagpagkanua aawidakal na ipagkada ang problema na ipagpagkamiyaan ka ginawa na tubat ka kaan naluwagi so awidakal ka kaginan na aden adusa amiyang galbak ka niya pasadak iso sa anak na dapat signalan kaya mga pagaling ko mga ulama. Another question. Mga bubay ko, mga pagalian. O kabayakan. Aipaman ikaw aras. Allahu Akbar. Sudin suaras. O kabayakan. Aipaman ikaw aras. Na aya sembeganan na taubat ka kami alay sa kitab asal tau abara puasa na diindu ang aras sarilaan wallah sumangat tau amaan barat taubat na iman tu na daan tawakilay ta agawan niya sa Allah apang pulau wallah ya Allah rila yakum ka Allah Allahu Akbar walillahillah. Ya sembag susembag. Inukantawan ka. Inukantawan ka. So kapanaubat nalalakaan. Hatta tatla'u syamsa min maghribiha. Sa ayadani kasbang walungan. Nataman sadi sumadib naswallah nalalakaan yan nakasway makna niyan nakapanaubat baluyan ka sukapanaubat abulayo ka sa abiya anda ka matatam kaangka di pisalo naguang ka di kalimat na ano nalamba o kabaya ka amasuat ka sa Allah o di na makangulaw na ka sa kabubayan ng Allah natubat ka napalayan na adin ang mapapadalam saya asembag amapya ang umangan nabualupan ang mga tutul may pagpantang sa giyang kay ampiang ano itanong ang mga sumunod mga bubay ko mga pagalya sure kat na kan sa mababa ang kain aling tiura kan anak makauntol ang ano makabalik ayam pero na inukantawan niyo aya importante kung kawiyag iyo nakakan amu kayo kuwan
dalil na ipaman ko utaw sa asar ka makakan adilawan yan na makakan sa pamilya niya. Ipagawa mo utaw taman sa ibliw niyan ko yan ay pagpagabro niyan bisampan inawan niya si kauman niyan na inawan niya suwatayan ang bantag sa hanap buhay akapagkuyan kumamawatayan ginang idalin ada isin importante ko manusia ang kahit akakan abu kayo napakutiro ang tunay subraw ang tunay subra ko pa ka na kusong kayo babay ko pagarya suka kekailanan ka ukakan ang gusto kayo na ayam magtiro akan rekan na subraw suka pamangin sarila ko Allah natataguni waya sa madalay nun tataguni waya sa mangi katawan ang kaya ka pamangin sarila misampan sunabi sallallahu alaihi wasallam nada akagawi nada akadundaw aban yan di mi pamangin niya ginawa niya sarila ukat na niya na nabinan naskabaka nabi ayak na madaglar ka na maritis talpakat na mudul ka natika jika gedusa na mudika keribat rilaan kanu wallah uras Ramadan abu bukaan wallah sugugawnian ng sulimut mangorip Allah usia butiyo asukat tubat na tumo adisukakan na paladin tanusu Allah kaantanu karilai wallah batabulabo sa giyang kai ang mga kagawi ulan-ulan Ramadan kapetena katampar dunia sukan dan tanong na di mananalo dinian diteron hal min sa'ilin fa'u'ti su'alihi sataw ang pamangnirak na tigwallah hoy na pamangni ka ibagayak non supang niya apa yang terpernil ka udah timus ka ati una binapangni ka sa timus ko Allah kadi mamamagay wala sa timus Pitigo na nabi, nyabat yan. Naayap na rin wala porsyunir ka. Ay dao, miyadag na kalitrak sa wallah, nano kong di pumang ni kakan yan kapit. Ato lang di pangnin ka. Inuari, pagkatin akong sa exam, ang board, dapat makapas. Nabay di kaki di pumang ni. Datara na na, nano ka, sumbali na kaskano po mayo. Tatanong din yung, kawag ko kalipatin na teror na. Antunay kadua di panan wallah ko tenawa kagagawi hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu hay sakano auri penaken antawar kano ipamangni sarila karila anaken ati gua sekali nabi terus kenapa sana interpreta lah dia mialai tak pamangni sarila benda maritis saya kau pamakan na mamang ni sarila benda salimut saya kau pamakan na mamang ni sarila benda suruyan saya mamang ni sarila oh benda naiturunakan 561 untuk nakit arala kita nakila ay na mga bubay ko palapang kau yang buyag ka palapang ka mabagar ka ilong kadip pamangni sarila bukan dan ka adik kadian di ketawa-tawakan da'a kagagawi nada kadaw-daw adik kadi ketawa-tawakan wallah subhanahu wa ta'ala ya ibadi ya ibadi naskana pagkadin kaanak ka na kaysa to Allahu Akbar nah ikatalo hal min ta'ibin fa'atubu ilaih katiruanan wallah pepenanano nian reka hai sekanu manguri penakan antau angka di petaubat kapakan taubat nah hati wallah subhanahu wa ta'ala nah udah dah susembah itu nya kasih udah juga sateri mau pada sumpah nikah ayam mengtiruakan nah si udah dua terima Wih, ayam mana yang bergerak nak? Ini ada punya bukti siapa dia. Dah punya penpakan eka. Dah punya penpakan apa sasa tinjir pun. Nak pulau kamu Allah. Nah ayah sembeganan
ayat pitul wallana ud'uni astajib lakum. Emang ada dimakan. Pangnikan ulah nanti wallah ka tarima anak. Nanti ari maman wallah. Uga ina telo. Oke. Anda katawa na dulu matang sangat telo. Paganayan tarima anak ini kayo ka wallah. Wan. Upamak ayam memang ninyo na makanay ka. Nanti wallah. Wai, Pagkanay ka din ka, kakulbut ka, so kulbut na inim kayo. Why? Speaker. Di mo kito. Ayaw mana niya na diri mawala sumbangin ka. Sukman sudah dia numaylay. Buat diri mawala, nasayang ka ilayasan kaya dua. Anto na kaya dua. Ayay kadua, kita akan terima Allah. Upang ka na wadan emergency, ama penggulaw lang ka. Kadiglasya, kasasakit, kapupubri, kalempo, manganisan, na tiguala adia kanoni sugat, anak pang niniarakan opportunity, na dia kanoni magay, kay sabi kanon na libre na kan sang kaya ubin ang pagkawapan yakin. Daka mamumapudin. Nah, hiraw ka dia na benar, kaya nung abang katawi, at ipangunan kaswala, katawan niya nan, mas kanan yung katawan. Sa natatarima anak na terima wala sumpakan niya kan. Jumpa kaya kekeras aku, nada aku makras, kakagian nampang niya kan, wallah, karunian. Ini sambi sumpah niya kan. Nah, tumunak na to, adi sambi ako sumpong ciunya. Kataran ayah ikat luwaw kita katerima Allah, kumpang niya kababay ko. Na amay ka magkaumantan sa hadapan wallah. Apa kilay wallah. Sulang-ulangwan apa memagayad wallah. Taluang kanian. Taluang kanian. Ori penakan. Bangka di kebaya yang kaya santi mana turugan nami yang kapi yang paras. Terulurip. Kanangku anda nampun. Terulurip kanan. Ginan man sumpang ning kada urkabgan ku dunia. Wai, na iman tu nasiakan regaim begay sa anong anamori. Na kata suaray kagidang bumilang. Ana mata. Ikaw babu. Dan mana tu? Ayam yang tampar nakasendit. Ay da babu biya kada kala sumpangan yakan. Wai, kana wala yakan na adem na trakon. Wai, na adem penaya maanan yan na mga pamumulan ako na mga pipebutan. Nakau tu. Ay maana ini nasuka sendit nasawa. Apa nama namarkan kaangka di makapsen. Nah, ginan ikaterutano apantag sagir kai akap pamangnin sarila ko kanatan. Nah, manang tanong ito ni katuban. Antunain pakaantapan. Agi ko gawin. Ang makatiroyak. Tiga kena ilmu na kita magnaya na ayam yang katakan na tiga na at-taubatu yamhullahu biha ma mada minal dhunub. Ayamun apat teruhun akan taubat na kepunasya mapa kadailan ubadan amyauna amyang dalabaka akaribatan. Api yang kaya kasulat na ilan na taon maswat na tuminti mo batas sa pamuna na ito punas taon ay naobubay ko inukadan ti mo ba sa pamunas ay ipapunas ka ko karibatan amya ka na baka sunadi na makamagatos makapamang ni sarilak wala ko tenday akadundu tenday akagoy nas kaya niya maritis na di ka pumang ni sarila. Yang pasangan si Maritis kaya dia pura dulu daftaran ay naobubay ko o kabayaka ang kaya pitirakan nakating susembel ako po siya gimunan kaya ka pamang ni sarila yukafirullah bihi sayi'at napa guna banian so karibatan ang yang dilebakkan pelalas nian sudusa ribat marata ada yang kena bekah. Nah perkadaannya di datar kau ini bawa tahu inaian ada sisanya ayat sumber kuat ayat sumber nawan baiklah
nasuha. Hey, ulit mo. Amay kun katubat kanu sa totoo katubat. Tatarima na katubat. Kafarallahu anhu dunub. Na irisan neraka wallah sudusa amiyang kalabakka. Irisan neraka Allah sudusa amiyang kalabakka. Fahasala lahu sitra wal afiyah. Na beruin niya nanan arandi. Alat ukatulog ka kunara ka jahannam na beruin kanyan atau mapipia apakasul-kusul ka. Hinan ikipantag ka pamangkisan ka. Ayat na dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigina at-taubatu tajibu ma qablaha. Suwatigin sukang pamangkin sarila na inwajibanan ko ay maana niyan na dangkapan kitmo ko kubor dangkapan kawapat na inwajibal kau Allah sukang pamangkin sarila. So Allah natigin Qul ya ibadiyalladhina asrafu Allah Qul ya ibadiyalladhina asrafu teruang kahai orang penakan apa tidak orang itu teruang kahai Muhammad ya ibadi hei orang penakan amang tahu amin bebara dosa mga tahu amin galbagsak galbag amang kalibatan inakaliran suginawairan la taqnatu min rahmatillah uba kanu kadai sa inang kulimu o Allah ay mana ini bubay ko apiapan ikala adusa amiyang galabag ka miyakang pamanagaw ka miyakang drag ka miyakang sina ka miyakang pagubog ka miyakang pamanagaw ka miyakang pamaganda ka naswallah naman ito daw la taqnatu di kanu kada isa inam at ibu Allah sa giyang kaya maana niyan nakaprela yakan berkat ilay naman nan ngayon inna Allah yaghfiru dzunub kamatana swallah na pelalas niyan reka sedusangka jami'a sakalamu innahu huwal ghafurur rahim kaswallah na paririla na panikaw sarila kaangkanian karina hinan ini usay o sakatawa ulama asamiurat sang kutua kitab ang pembatian tanong nagyakuloy maurip Allah faida minallahi alaihi bitawbah amay kaska na piya naman namaran ka amakatubat ka kung kawiyawiyag ka wataba taubatan sadika na ayakit tubat ka nakatubat at totoo benar at ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam way miyugit sa inisendit ka kasendit sutigdan wa ay hinom na tumapulaw lang Allahu Akbar astagfirullahaladzim mga nataran na inisendit ka sa kasendit abnar ading ka pumbabalingan wal iqla way sa ayawanan yan na piyakadakan na nan wal asmu alla yaudu sa inisyapa kading kaden pembabalinganan way inisyapa kading kaden pembabalinganan ghafarallahu lahu dzamba na eprilar kau Allah ang kanan akaribatan amyang bulaw lang ka at tigayang ko asa katawa at tiruanan o Syekh amyaw na amokti sa Saudi Asia Kenya Bimbas Abdul Aziz Bimbas ay mana ini asal kadika buklan na bakasul ka pusoka yinan aratan ukura iya mapia yaka bebarat wata nah sama na yan apa dia ya kira karona itu baka ano biyo ka lang may kadakot po Yan po. Traduction mo na to. pangaloy lang
Anto na ay paano mga tao. Baan na miyan to na mga tao. Asabab ko kaya sabutan niyan sa kalahikipan tang kapanauban. Na daw turugan o ba na makapanauban. Ayas sembaganan na adun. Kepakaya apya sirkan na matulun ayam anan yan na diturugan apan tak sa kapanauban. Antay niya mga tao. Umaniurun sumiyabati ayo na tiruan urakan kapanutul na kan sumiyabati akan uba adem penamian gakan na panutul tano kaantanu makasari abnar aslallah na pagpagkatawat yan sa mga tao ang yang dito. So Abdullah ibn Mas'ud. So Abdullah ibn Mas'ud. Luminiw ko alay niyang kadiin didalakaw. Sayakanan amala ulama. Padanang ko mga muhaddithin. Diin didalakaw sa Abdullah bin Abdullah bin Abdullah bin Mas'ud. Siya rin yan ang mga umuda, ang mga tambay. Mga umuda, ang mga tambay. Adi mamagino. Ay sa rin yan na yakap pangalang-alang. So Abdullah bin Mas'ud. Ay man yan na so mama ayangalan yan na Zadan. Kakabit niya so gitaryan. Anak saya nak kumapia adinyan di kapagidida. Sumiagad su Abdullah bin Mas'ud na kagiyamapantagin agiyang puto ang mga tao at pamuluan adisiran di imamaginom aso Zadan na dinggita adi imamagidida na ayam yan tero Abdullah bin Mas'ud ubabo yang kay ang mga tao ang mga pipiyay suara na siiran suraan o kabatiya sa Quran na mata na ikalimusyan Allah subhanahu wa ta'ala. Nadanintag su Abdullah na tumataros din ulakan niya. Ini kipos min umamuda a gitarist. Tingnan mo rin sa ikuto di iman mutimud. Ana daw pagkaro sumbang ko Zadan kamarang. Agisal niya sila. Ayan niya turo o mga bulayo kayan. Hay mama, hay mamuda. Yung tuwan tigyan su Abdullah bin Mas'ud. Aaya din yan din turun. Ubabog yang kaya mama amapi kapagidida. Akang bukon din tau na danian man ko kape suara ang kaya mama na uban yang bu si pau sala kung kabatiya sa Quran kaan ni kalimu Allah subhanahu wa ta'ala. Ito resulta kukuaw zadan so kutiapian na bunyang papsan Allahu Akbar misugnaw so kutiap kita na di man idiniluan niya matatang si Abdullah bin Mas'ud. Na kagimay na niya na paggaling po sa din ang pagkawatanan si Abdullah bin Mas'ud. Na kung palalagoy, agiyang kutuwa mamuda, asuzadan, na kagimaraw niya si Abdullah ibn Mas'ud. Abadin katentaw niyo mga bulayo kayan. Ayan nilang di matero na miyapat tayo mamuda si Syekh asu Abdullah ibn Mas'ud. Kaya kailangan nun na pagkarakitan Suzadan o kaya sa lubah niyan o Syekh Abdullah ibn Mas'ud. Kagimaraw niyan nagul niyan gaksa nagul niyan ilote na kagiyang kailotan niyan na ayaw pagkabalas niyan hey say rilaya kong ka atigin manay rilaya kong ka atigin po ay maana niyan na Syekh asu Abdullah ibn Mas'ud. So ito o Abdullah ibn Mas'ud na pagpagkanag sa suara ang panggilaw
inwaria say kai agiyak siyan sumama amarat tayadan inarkan yan sumama abarkada inarkan yan sumama apadidiyang na ayam yan dulu wa Abdullah ibn Mas'ud na iniiktiyan suaya maanan yan na surban yan o ulo umama azuzadan na yakap pagingtayan ang suaya maanan yan na ulo yan na ayam ini sembagyan anda manaya idiakan karilay kapangangarki o urip no Allah amin taubat sa hadapan o Abdullah ibn Mas'ud miwan na gumitaubat so Abdullah ibn Mas'ud nah nilai niyo apiapan ibu bayayan kung parangay niyan amarata apiapan ibu bayayan kung maanan niyan ng parangay niyan ang makasusumpa po agama na ayamin buat na sabab ko kaya pakatan mo wallah sagiyang kuto akapiyaw kataubat na piyangarkan niyan sa Abdullah ibn Mas'ud na aya resulta na mimbaluin apanunutul sa hadith ini yang bilang adi magunotonot ko Abdullah ibn Mas'ud na makapanutul sa hadis so Abdullah ibn Mas'ud na panutul man agiyang kuto sa kataw amama asud zadan mimbaluin apanunutul sa hadis ang kutua mauda aya pakasalan na panudulan aya pakasalan na singir aya pakasalan na ayamanan yan na maratek para ay nao ubabu lang wana berkadana mapuperangay niyan so parangay usakataw amang muda sudada na ini mana na tiru Allah inu mga daya adin mabuos werta nun ayam parati ako nun napangnitang wala tariman wala napalapaladan ko surga ayim tubatan ami kagawin na tubatan ubaka pakaturog pasin na ami katurog nga na pemikiran ka andi madaklam yang dilebekakan kumapia ang barata na away madakal na mapia na panalamat ka ko Allah na away madakal na marata tubat ka ko Allah ami mga gagawin na baluyan kau tu ada teka turug na ko andi madaklam yang dilebekakan kumapia ang barata na umadakal na panalamat ka ko Allah na umay madakal na marata na tubat ka kukanan karap kaya sanaanan ang mga andawan adi itado di pamangdaw ko mga pamilya na sa sati man na istorya niya panutulang ganap na kaduo why hunos hindi kaya pulundan sa kataw ang mga muda amarata ipaparangayan ilayan yan sa ginawa niyan na mama abarabusa aya ilayan yan sa ginawa niyan na dun na banyan niyang ganbak ang kamapian kung kipupantak niyan bukan na niyan umakatan ano yung makatanim na tingin na ako kataw na nakailerak ng Allah na tumindigan mo sa Arafah lumiyadak na sumiyong sa Arafah beriman tu anak kesirungan siya kumiyaw na nakabugas dah kayu dah malay lihat lagi penggurau Allah ya Rabb ya Rabb penggurau Allah yang pikiran nak kumua satu peminua samarunia ato api notiman nagiyamak usabalak kulimanian na ayam yang durian ya ayyatuhal ahjar ushidu anni kad aslamtu Allahu Akbar hei sekan wa mangatur seksi iniu amat ta'ana sakin namya Islam seksi iniu amat ta'ana sakin namya Islam na resulta sabab mo kimumulog agyang ko to agagawnian ko kapanaubat apang guraw ko Allah na inibtadiyan so yung maanan niyan na panagyan kung santi man ator na rundin piano duro na sukyan darugo
napiaki teginapun Allah subhanahu wa ta'ala at yari mo Allah na miyakaw masaan na mauri uy nakinu mga malaikatul adab kapag nilang punala ka jahannam. Allahu Akbar. Tagin penanan mama. Lagi makuha niya kapoiran na inilulugiran ko naraka jahannam. Kagimameran kung pamintuan naraka na aya awidakal ng bubalawagan asat timan amala alakuman. Alangan ako. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ano niya kapulihan sa mga malaikat? Tigilan na ang bala-bala ang tanah. Katiso kita mo yung pinadal siya, narunak na niya ba siya? Bala-bala sa mga nanato. May bala-balaan ng mga malaikatul adab na dahilan magagab. Ubayran, nibiris, matingrang kaya ato. Apag kita nilang pumamak sa tindulog ng kunalahan yata. Tiguisaw na, hey, sumanari sunara ka na, pito'y paitaw. Autosuy kadua kung tanwita. Siya po tirang sumama na inidulugiran kung ikadua ang pamintuan kung narakajihanap. Ayak man ang mayroon na sobra sa kala kung yaw na ato ang mayroon pagkanay ang pamintuan. Niya kang problema sa mga malaikat. Tira na anay katalo. Datarin ikapat sumrumpan ikalima ikanum ikapito. Allahu Akbar. Niya kang penuh semua malaikatul adab wallah sabiyan tiro ilan ya Rab antunay kidiyami ori penegak asuhun kal kami so kinulog nung punakar neraka jahannam way na dia mirun kaulusud ka aalangan amala aato ayamian tiro asumbab wallah hey mga malaikat isi inyo inuanang kakadni ang kanan mga ato so pamintuan unaraka atau ni waktu ni disumbang waktu ayam yang teru waktu hai mga malaikat sekami suatu api akan seksi umamaku kiatu watnya sekami suatu ratian watnya woi siku kiam bang Islamnya sabab kian kami kian seksi kami saskannya nami Islam nah sekamilin imala amila sakanan ada paakan arakan kadimi kabaya wasuqrib Allah amin taubat ko kabaya Allah na bamaulun kunar kajian so kian garu o mga malaikat na pinteruiran ukan naniran na ayam yatiru Allah subhanahu wa ta'ala na amay kababnar na sinidulungan o surga akan kung tumilan ni manuto tiarima wallah so taubat o sakataw amama ano ba yung mustahil ayah di perasa-rasayan na anda manay kapakaditan ayah di imbabanugan na anda manay kapakarelax sa uman isa di imana mo kaan makarelax di inda to kaan makarelax di imgalabak sa galabak ka mapya kaan makarelax ayah penteru nang narelax na surga Allah subhanahu wa ta'ala mga urip Allah ubag ka mabimbin sa dunia nama itu nasual mana mauri na tarutub amiya ka tiyak yinan yung magtiruwa kita na sama na yan na kaya patatanong gawin ay wala mo na talo naki asal ka di ka nabukalan hello Hi. yes mga wala na ni mga ustad nah umanatan saka to ang mga adat ko ay ang nganin na surabah dito o mga kufar kuminwa sa mag-umama di makipamasal dumasalan yan sudah to hinanso rabba ang yung gagawin di muda tuha ya rabba kung pumasali ako ka kaya niya sa ulam yun to sa rabba wait mo na ini dato
Tiyan ko ulam ako po misali ako ka. Anak piya masalan mambubulam. Tiurong sudah tu. So kaya turun ako na to. Namiya kanaw. Yang kaya pakanaw na tingin na orang. Menikah akong kadika tiurong ako. Tiurong man sudah tu. Ayang kaya pakanaw na to. Lamina niya man sugulama. May ito, nagpagpagipon yan, sudah to yan. Pagpagipon yan, sudah to yan. Di udah to ya ulang. Yan lang no. Hey, ulang makatulog. Di ko ulang makaway, makatulog ka. Miyakanaw man sudah to, naman naw pang sulam, adi mangingi po. Miyakagiro sudah to, hay ulang. Ino ka, di pakatulog. Tingin na dato akan dia ko turugan. Ana, ayam yata ko sa inaw dato na anak masakit ulang. Itu subuh mama. Mimpu sudah to. Tingin na no ka di pakatulog. Tingin na dia ko turugan. Tingin na ino ka di turugan. Na tingin na hay dato, andi man ay katulugan. O manak na tingin mapikir. Akan turugan akan. Amang jamak na ako manansong kalimutan mong kagagawin. Na makaburaw ka mo at tingin sa ayang pagkiburaw ka kan. Malimutan na yan tingin na sobrang sa kalimutan at tingin sa kalimutan mo ang kumor. Malimutan na yan tingin sa kaili ako. Sa kapag pagkalimutan at tingin ang kadaw-daw. Na sobrang na tingin sa kalimutan mo ang kumor. Magkaburaw ka po at ibu ay maanan yan ng ulam. Kaya matapos sa ginawa ko ng pagpapasalanak na tingin sudah to. Na tumunak na tingin na diya kaniming gulalan sa itsukay na tingin sudah to. Hoy, kaya manan na amay kasi ako ay maanan yan na makampinan. Si kukurak na sungkumur na malimutan na tingin manay. Na magkaburaw so ay maanan yan. Na ulam. Taman sa uman din makano. Sudah to. Na makaginaw, hay ulam. Inong kapan di pagkaturo na ayak pagkabarso ulam na tingin na ay naon na to akan uman din mimulog sa kalgawi na kumanan sa kalimutan o kalgawi na kumanan ako pagpakaburaw ka sa kalkakan amay kasi ang matalantang kukubor. Allah Akbar, Allah Akbar. Ginasubur. Ito na yung resulta. Kaya kawan sudah to namin buat. Ayam yang teruyan lagi yang kaya wata amang muda. Adia kendi pangapamasalan. Nasyamutian atrimaan wallah. Iman tu na ayam terunakan kahibula. Nabiuka anakan sekan amapiataw. Nakatipan sa tamong ka sa iman to. Napatawad ako sa mi muslim ako. At igagiyang kaya emanan yan narapah. Dari mana tu? Ayah sabab. Wah, akia pag-Islamian. Na sabab sa giyang kuto akia tu kawinyan. Sa ayabes apa kisulit ku surga. Na suka taubat. Ituman susah katau ada tu. Abusin. Wah ayam anan yan. Nabubuh mama adi mamsi. Nah. Dari mana? Uwakiyo mampumasa suka surga na pamasaan. Nah kaya api yang mampumasa na di pemasaan wana tamukian. Yun di para dia api yang mampumasa na di pemasaan o adna tamukian. Nah, pangurip Allah tantu amadakan ama pipikirakan ama tutulan miyamak it kumangataw abiti taubat naging kaya oras tano na tantu ayamanan yan naman ini. Sakatopen ama mudah. Dia kaya mudah. Nasi ayam yang gulaula sa Basra. Si kumasaw Hasanul Banna. Hasanul Basri. Nabaso Hasanul Banna. Si sa Basra. Nasu Hasanul Basri. Napetimuon yan sumadak lataw. Adi Zimna datarain. Betimun siran Hasanul Basri ap seminarnya siran. Pemandunya siran sa agama. Ayak kalilid na bubay datarain amadak na bubay. Sa katawa loks apat ko seminaryan
Sagiang kutua mangantau na aden awata iya na mangga abara dusa. Mangga abara dusa. Wah. Upama kaan na maritis sa mama napet sa maritis. Bendu tumarutus kakay mama. Nah. Barang sa mama. Kung adong panadrag guni na benda panadrag. Nah kaya saura sutunat kapag inom serani mamanginom sa pak. Umantin makaumas si inayan napanarusan niya si watayan watakulala ya putubaya aku ada sadar warwarun pag-Islam ka daden pag-Islam sumamuda yun ni paparanay ni inayan umandin makauma na panarusan niya si watayan watakulay pag-Islam ka dan din para tiya sinaya dia belum bedin mangayo sinaya siku ini bulu kumasa tim penganualannya sakit sumamuda sok ya sakit sumamuda ya tawanan sinaya inakulalay iman tua tingin na miyak kagdamak agian tingin na makagdamak na ayaw tingin na bulu ngaya nakasuwan karak na tingin sugurong kaso Hasanul Basri na tiruang ko na tingin ang pamisitarakan na pangandowa ko niya anto na ay ko kita katuban Allah anto na ay ko kita katuban biyarugan ubay suguro niyan aso Hasanul Basri kagiya makapano amo man yan suguro niyan aso Hasanul Basri buruakan apa kemubayaan ko o kurama piya aswata akan amangga ayam anan yan na maranta yadat nasiwa ko niyan sa ayam anan yan na ubak pun mamparu oras ka na mabisita ko na sabab ko katawi ko Hasanul Basri o parangan mangga na tingin at tiruang kau na api ang pagtiyari Allah na dia kan sembayangan na budiya kang pag-iplabag na urugan niwa tingin manay ko mga kakar kaanakan di pagkailay hanggang nawataka anto na resulta niya kaburok subaya nungus mimbalingan kuata yan apang burok patakulalay daden ama piyaa ini sembag rakna tigelo buruakan aso Hasanul Basri sa ayam yan tiroyan na ubang akong terimaan Allah nadikan yang perigun nadikan yang sembuyangan nadikan yang ayamanan yang naipelebang sa mga pundin branger sa kaya mga bukul ay daw niya kaburok suwata sa tarutupang kaburok miatangkan ada abanian kapagapasi miatangkan ada abanian kapagapasi Allah tunay risot ayam yang tiruwata inakulalay apa kebabayaan ko daden akatawanan akapagapasanak daden atiyen akatawanan akapagapasanak na panginsaratan akan sekatigin manay saya insaratakan rekana amay kauwa po terima Allah na peruba katigin sa tali na amay tigin katarima anak wa tigin wallah na ikatana katigin so tali way maanan yan naligakan na tanoy katigin sumadak latawa tigin sang kaya derpa na tiro ang kakiran way akati suwataken amarata yadat init tanakan natuyo kapung katigin ko kalak kalamalama kaginan jen irana iterakan natigin wallah na pembenaran ka kumadak lataw akati suwataken amarata yadat asaken din imala armin nga saon na ilanyo kakati ang pagpaging tanakan na peduyok ko sadang iyo amadak lataw ya kebrok sinaya tingin namyatang kada suwataken natang naraka. Hei inakulalay atin mamuda amay katarima anakku Allah na dia pun katigin kuburan kong kubur o mga taong ang mga muslim na miya kapanglang kalangsinan watakulalay inuto katawan ang natigyan ang sakit na peringasaan ang kubur
Na may karinga sa anak ko kubur, na pada po karinga sa sulsering anak na kubur. Yun tuman ay sabab. Adi pa ka pagubarin sa kubur o mga miyamangungkir abu sa kubur o mga Muslim kawan sa amay kapringasaan sa kubur o mga tao ang miyamangungkir na pagkarambit apa na pagkaringasa sa tangan. Dan ternew kasiling-silingan. Kiyawanan akapagpakawo ubain. Kiyawanan akapagpakawo ulokso. Inapulalayan tingin manay. Amin tingin ang tarimanan ko Allah. Naskanda tingin manay. Urakan. Naskanda tingin manay kapanrakan. Nasyakong kanda tingin pamulaasa diyan kaya kalamalang walita. Makaganta sa istorya at terima Allah ang kutwa mamuda awat lagi ang kutwa nok na ining bulalan yan lagi ang kutwa lawan apanduan amanat ang kayawatayan kagiyan ang putus sumamuda na kuminwasat tali na kinuha niya lagi ang kutwa watayan na ini kibdiyan ang kayat tali pulo niyan na pagampagan niya na may kibd na kayat taluan ang yakan sa suara ang kutwa suara ay nandiron hay baik inom ka hay baik inom ka pagikati ang kananawlay yung Allah naman yung hinihilag yung kabay daamay na yun yan at tao ayaw yan pero yan pupungusin ako iblis kung amanat rakan kuwatan dami na yan na leader ini kibyan sa niya kadua nami akan nagpuruman sa katero. Hay bayi, inong kapag pagigiti ang kanan awit ng Allah at pagkawayan ng Allah. Kulay ka Allah. Nami ang ilaylay sa taon na daw ba niya ilaylay. Niya takip sa ginawa niya. Ayaw pagkaroon na iblis at pagpamunsiin ako yan kung amanan rakan kuwatan. Jadi katlo, na ini kekarang-karangnya ng kaya tuwa-tawag na si inyan minikarang sa kawang-kawangan na ayaw yan tapos sa ginawa niyan ububulin Allah Allah at yaro na po niyan na sukyan ganyan o nabikarya lagi yung kaya ayamanan niyan na patong narinibu yan na kaya pa niyan na si inyan din pia mula urusuan ayamanan niyan at tuwak yan kaya nila mo yan puro na nailok inapos-apos miyane hero kagian turugan pihak itu tadi pun Allah kagian turugan pihak itu tadi pun Allah Hasanul Basari singkukulnya turun mimbuat Hasanul Basari na sumiyong kuwale ulo Assalamualaikum ya Syekha Teluannya subay hai baik Assalamualaikum ayaw mo di materubay naman anta antawaka adi mana lalu antawaka ayaw di materu Hasanul Basari sakan sugurung ka asu Hasanul Basari uruaka na pagkawayan ino karakam penait penik asiumang puskak kau ya ta'akan kamakin pengenjor ka kapag dawat ko Allah na dagkan ay maanan yan na pangdawa na niya kau makarangan kakagyan terima Allah ayam yan tiru usay asu Hasanul Basari hay baik ayah iya panikakan reka na puludulakan reka asu Hasan dengan puna tiurubak na biyaki dan dagilap rakan wallah aswata ini sungkarakan na terima Allah wai na ayam yetiru rakan bukan nanakan hei say suatu yang sumamuda awat taus baik amuridka na iman tua tigin na miyang damakan ada kadai sampaginang kurilakan na sukyan damakulong at ibu yang makna niyan na kanangku na rinila anakan sumamuda sebab sang putu ada kadai sampaginang Arabian kurilakan mga bubayku da abangan lawan adik kanu gede sa Panginoon urinak Allah na
papalada niyo na pumangnikan sa rilakukan ng semua orang. Mau ito. Dia din mga tutul adik dalu di tutulaan ubang kalu-kalu na berkuan sa mga tao ka mga baransa. Ubang kapikiran dia ko pilihan Allah. Ubang kapikiran niya kang kelembang ko sa marata. Paano yan nanan? Negatif. Ayaw pikiran ka ng positif. Pilihan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na. So Umar radhiyallahu anhu Gubernur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dakhaltu ala maridin minal ansar kia suldanakan ab kesakit apa puasa dia so Umar di pedakan sunabi sallallahu alaihi wasallam. So Umar bin Khattab pedian sunabi sallallahu alaihi wasallam. Kagi mau bayar kaya kesakit apa kumang ansar ana wa huwa fi sakaratil maut. Wa huwa fi sakaratil maut. Ay mana ni anda sakaratul maut ayran dunia mo. Inu bayu nabi. Kagi mau bayu nabi nanti guna biya tu biya lagi. Tubatkah hai mama tubatkah falam yaqdiru ayyam tika bilisan nadadin magaga umama wa mabals udilayan sukap tubatian Allah subhanahu wa ta'ala dengan magaga banyan mabals sukap tubatian niya kapangalang-kalang sunabi ayam yang pikiru nabi nanti ina miyak tangked asumama na neraka jadi makan Tuhan Uriyan itu kay ilayaw nabi bitarfati nahwa samai patabassama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sutigu kibasauna saparak mata na inalgan akala sunabi inalgan akala so kiel kiro nakala na inisyan Umar Abu Sumamulayo kaya ya Rasulullah anto na imini singaka ya kakila so nabi tingin na ayam ini singaka na tigo nabi na kagirin ko continuous tigo kibasaw so pang kayin na tingin na kida so pang nilay na tingin umama ama na yan na beliau sunapas kagiin tingin na beliau na tingin sunapas agian kaya mama na minititik o puso yan akap pumanginian sarila ko Allah minititik o puso yan akap pumanginian si Allah sarila wadadama namanya kesendit na ato na miya pulaulan ayam yan tiru Allah ya malaikat hey malaikat akan abdi urip nak natiin ajiza ani tauba bilisani daman tiru o dilayan suka taubat ugain namanya kesendit so pusok yan ugal bagian amalata uriyanan ayam yang tiru Allah ushidukum saksi ini anni kad kafartu lahu kamataan asakan na rini laanakan angkanan amama rini laanakan angkanan amama adigu kanan tanong alakul alami walau kanat aktar min zubudil bah misampan ayak ala adusa amyang kalabagian na sudin so kala o mura-mura uragan na ini rilak nun ati Allah subhanahu wa ta'ala nah nilai nyo ito mama ay naobabay ko pamakot ka din kaayamar din na amay kadantara na amay kadilumakay so puso dilumakay sunila dilumakay sunian yun di sabak
Asyuhu wallah su Jibril alaihi salatu wassalam. Ay mako masuk Jibril ku kananian ya Rabb. Antara itu karan. Tingin na beringan ka ku Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turuan kau na tingin na silam na. Masembagaw niya na tingin na turuan kau. Asadin sa patubat ku ori penakan. Udah yang kawapat sa saraku. Na terima anak na tiku apa. Aduh, Jibril away. Ya kau bakula din na tingin na Allahu yakrahu salam. Katay sanga kita bawa ini nak. Allahu yakrahu salam. Suwala na ipasampay yan raka. Salam. Natingin na wa alaihi salam. Natingin na ini sumuyara. Apatiroon na kaasakon sa tao. Apatubat. Ori pa niya. Udah niya pagkapatay sa sarabun. Napagkataubat ang punwata. Terima doa Allah. Niya kapanganan ka lang po natin. Ayaw niya tiroyan na ya Jibril. Ang ulayo ka ka na pagkumbayan ko. Balilang kakwala na tiroan kau na sa sarabun na mati. Tiroan ko na diya natin pa. Mati sa sarabun. Why? Namyapat ko sa Jibril ko Allah at igagyan kaya kita. Tanam ko na terima. Unali kamati ko sa sarabun. Natigyan na saulan. Miyak kau mo. Napsilam niya man sa Nabi. Na ayah sembah ko Nabi. Natigyan asusaulan na mati. Na miyak apunto ko kanda niya. Na ayah niya tiroyan na susaulan na mati. Natigyan na sampay na kaun sa pinto gawin. Agyaman ko Nabi. Nadapan tayo mo Nabi. Amati pa sa pinto gawin. Na miyak kambalingan ko kanda niya. Natigyan na salungan. Nakagiliwak ko Nabi. Nadapan tayo mo Nabi. Natigyan na kambalingan ka ko kanda ka. Na ayah niya tiro o Jibril na oras. Isa ka oras. Na ayah niya tiro o Nabi na tigil na matipan sa isa ka oras. Taman sa miniraw sa minutos at tigagyan kaya kita aaliganak. Taman sa dadisin karima na ayah mo at tiyarima o Nabi na taman sa disiringkang so niyawa o bagkarang o individual kita no na dirimaan din wallah so tao apatuban ko kanina. Ayaw idakan. Sabi ko, amay kadikan umiyakay. Tubat ka din. Amay kadikan umiyakay. Tubat ka din. Ayaw man nakulaw lang tanong. Na ayaw din ikaputay tanong. Natindigan kau mga iblis. Asalin sa pagkawayan ka ataw na kailang salinan na pangingipong kairan. Nahupo kairan masaliba na skay tao aduan yan. Dataran. Ay maanin mga bubay ko sa ulan-ulan Ramadan na ulan-ulan akap panauban. Sa ulan-ulan Ramadan na ulan-ulan akap pangnisarila. Sa ulan-ulan Ramadan na oras ay akap palapalan. Ang ginawa ko kanan tanong arapul alamin. Ayaw pa ito mapupalapalan tanong ang ginawa tanong ko kanan tanong arapul alamin. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat katiriyat. At-taubatu mu'allaqatun fis sama'. Suwatigin suka pamangli sarila na maaalang-alang ko langit. Maaalang-alang ko langit. Tunadin layla wan nahar. Di mananalo o kagagawin ang kadundo. Di mananalo. Diluang kanilan. Doa kagawin ada kadundo arah kaptirin yan reka. Hai mga ulipulala, hai mga ulipulala. Sakan suka pamangani sarila. Why? Pamangani kanu sarila. Maju kabilan satu. At tarima anak punya. At ikagim kaya kapanaubat. La yu'adzab na didin maringasa at digin manay. Dinan ikatiro o di ikapamanganay sarila. Payadya na kulihin na paparamayan sinanan agyan kutatawa kutanday kung sarabun at digin manay. Ala hada hatta tabla asam sa taman sa disul sumunipatigin. So ay makna niyan na anuman o kagagawin na dadarmang pukulan o kasilpian o kaya pa kaliwanan o kadundo.
Mga ulit ko Allah, hindi magubah. Apa yang mau saya tahu, saya kaya ayam mana niya sa kapanaw. Pamanaya na, yan tahu ko pagdapit ko kahami si Mato. Suwala na maginawa. Na sumampi sila nila maginawa. Jawan. Na pag nila ka naman, huwag mo baka ginawa. Kagi maginawa na nakiapya sa lima na bunod. Di ako rin makapulong sa margas, naapya sa lima na bunod, sa diyan natin din. Na, at ano makabubugay sa sarila, anak ko yung kanila. So Yunus, binumay. Apo na tingin ko Hasan, apuon o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hindi ron, ay mana ini nakatulong natin. Laysa min abdin illa wa alayhi malakat. At tao at yung Nabi arwah sa titin juga na dua ka malaikat. Saya. Ana malaikat saya. Sadin sa palangay ka amapya na ipsulat yan. Sadin sa palangay ka marata ipsulat yan. Yan timur ka. Dahil pag-alistan ka, diriw dia. Punta din ako. Yan diriw ka. Diriw dia. Saan siya kamaya ka pag-alistan ka kila? Pag-alistan ka. Nakati sumapya balita. Amay kun kabyari mo ito ulit ka. Miyakang ka na magsakariban amarat na. At rin pero nung please na po marata. Isurat na ka din no. Ipupugan siya saya. Isurat na ka din. Di ko please na kumapya. Di ka sige surat. At tingay siya kaya kita. Di na kayo. Di kinadaam. Di ka surat. Hatta ya'mala. Tama na tingin sa makang galabog sa mapya. Na. Biyahibat pa siya doon. Tingnan kaya malaikat al-adaba. Isurat na din. Di ko mga malaikat sa kawan na di. Taman sa di makang galabag sa lima amarata. Na di ka surat. Taman sa biyagan ng palima. Tingnan na. Isurat na din sa biyagan kalima makagulado siya. Nanti lulugaran akan dari, lulugaran akan. Nanti na di. Tawan sa di makang galabag sa sati manamapya. Why? Tingin niyo to. Natingin niyo naman. Hatta ya'mal al-hasana. Huwag tingin niyo makang galabag sa mapya. Paida amila hasanata. Amay kami akang galabag at tingin sa sati manamapya. Why? Na kad akhbarna anna al-hasanata bi'asar amsalihah. Huwag tingin, makang galabag sa satiman amapya tingin. Na ayat timbangin na 10 amapya. Sa satiman, equivalent 10. What? So, tingin, sulimahon na yakat yung panahon sumiyang galabag kaya 5 palata. Nagyalang ba anong pansa 5 amapya. Yan naman nanan, ukura yamana. Miya timur kan. Ato na kabayayo. Why? Sumangni ako karon sarila, timutan ulah ko surga. Sumalam ako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.